Мелевшенің хикаясы. Муэлиф Лейла Батырова. Балалар бақчасына, Мелевше группасына саба балачықлар чапа-чапа ашықалар. Çok şeylerге угренелер, бақытлы ве сағлам өселер, лаф етелер, тасырдайлар, секірелер ве ойнайлар. Уйле вақыты келсе, әпісі бірден болдыра. Шорбачық, тотқа ашап, урбаларны авуштыра. Баллар пижамалар киелер, төшеклеріне минелер, шу вақыт юку қача, күн ойле булмача. Йорғанларны бүріштіріп, олар хаял етелер. Баса-бас лаф етелер, еңлесеңіз не дейлер? Мерием, не ұйықламайсың? Бармақлармен ойнайсың. Сен нелер түшінесің? О қадар неге күлесің? Satıcı olmak isteyim. Dükkanda çalışacağım. Kiçkene balalarga oyuncaklar satacağım. Мен ise, dedi Emil, belli blogger olacağım. Pahalı kameralarga filmler çıkaracağım. Ya sen niye yoklamaysın? Gözlerini yummaysın, yatakta oturasın, başını ne sallaysın? Men mimar olmak isteyim. Arzum ise pek yüksek. Bu zanaatını beğenем, bağırıp dedi edem. Mende ise, dedi Esma. Көзчіклерім қапана, кедері етмеңіз маңа. Мені енді юку сара. Шу вақыт Элдар, яваш, тербиежіміз келе, көзлеріні тез юмыны санки енді юқлаймыз. Ах, сізлер ярамазлар, аледа юқламайсыз. Кім күле, кім лафете юқламаға кедерете? Bilmeyim, dedi Geray. Hepsi endi yuhlay. İşitesiz, İbrahim tatlı horulday. Terbiyeci kulüp baktı, yorganlarını tüzetti. Ah, kiçkene lafazanlar, yuhlanız endi, dedi. Yatak odamız tındı, yanacıklar kızardı. Balalar hayallarını endi töşünde gördü.